Kumgwaqo losuka elugaganeni wengce kuKanyeni uyeke luve lotawubita imali lelinganiselwa emalangeni latigidzi letingama-360. Ingonyama ke iphindze yabusisa nemisebenti lesukunyiswe ngesikhwama sekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund letingaphansi kwenkundla yakamanzini lebiteke imali lengetulu kwetigidzi letingama-56 temalangeni. Imbube yemhlaba ibusise lemisebenti ngesikhatsi ivakashele inkundla yaseKanyeni. Sive senkundla yaseKanyeni lomhla sithamele ilanga lapho khona besikade siphume ngedinkani kutawudibonela ingwenyama mathupha. Sive sithokomela kakhulu kubona silo semhlaba sifika kule nkundla. Imbube yemhlaba besingethwe bomake emakhosikazi Silo, Sigodlo, Ndvunankhulu neliphini lakhe, tindvuna tembuso nabo babetikhulu. Luvakasho lwengwenyama luqinisekise lwaphindze lwafakazela uthando ingwenyama lenalo ngeMaswati nangemsebenzi wayo ukuthi lonke leSwatini lithuthuke ngesikhwama sekuthuthukisa tifundza lesabusiswa ngiyo imbube yemhlaba. Silo semhlaba sasukumisa lesikhwama kulwa nebuphuya eveni nekuthuthukisa timpilo teMaswati emimangweni. Kule nkundla ingwenyama ibusise imisebenzi yetinkhundla lengephansi kwesifundza sakamanzini lokufaka ekhatsi yona lena yaseKanyeni lesitasukunyiswa ngesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Silo semhlaba sinikete sive salendzawo insayeya yekuphatha kahle lemisebenzi leseyibusiswe ngiyo ingwenyama. Libandla lonke lakahulumende ukuthi aligijime lithi ngwe likwati kutoletsa i-service delivery njengoba ngalithuma nje namhla ke ngidobona ukuthi njengoba ngalithuma lingibikele ukuthi cha lisebenzile ngithi kulungile ngeva ngemlomo kepha ke ngiyafuna ukuthi ubonela ngemehlo ukuthi lele ningitekela kona kungiko yini na. Sesibhekile ke ukuthi ke nani la Kanyeni nisukume nisebende ukuthi konke lokubonakala ukuthi kumbe useyinkinga yakweswela nalokwa nalokwa kubonakala ukuthi imisebenzi iyasukuma bekunene. Njoba sibone naba labasha nje labanyenti lapha basidlalela lokuhle imidlalo bakhombisa kujabula nabo banelithemba lekuthi nabatali sebanele ikusasa kusho ukuthi nabo bakhula nje likusasa labo litaba ngilelihle ngoba kuba kuhle lana ukhula ube wadi ukuthi ngabe likusasa likuphathelene kunoba kumbe ukhule wadi ukuthi kumbe utawukhula kube nekuhlupheka nako konke lokho bekunene ukuthi ke naye ke imisebenzi lesisitoyithula etandleni kini yonke lemisebenzi nitayiphatha kahle kakhulu ninakelele bekunene. Imbube yemhlaba ithe kunengi lokubukwe live kuthuthukisa sive seMaswati lokufaka ekhatsi kwakhela abantfu labadzala labesule tindlu kanye nekusondzeta tindzawo temikhicito naletiletsa imisebenzi dvudane nesive. Kungaba kuhle ukuthi ke kubukwe la lapho kusweleke kakhulu khona kuthi tindlu letilishumi letitawakhiwa tindlu letisesigabeni lesingiso lewubonakala ukuthi lohle tikhona lapha nasikhuluma ngama-hygiene sikhuluma nangako konke kuyaba seqopheleleni lelisetulu kuthi nako lokho ngikona lokutawusetshenzwa ukuthi labo labatawubonakala ukuthi badzala bayaswela balekelelwe kuleso sigaba bekunene. Bekunene kunyenti imisebenzi lebukwako kuletindzawo njoba nekubuka imisebenzi yekuthi kufuna kube nema-industries kufuneka kube nelimo lelibonakalako konke lokho kuyabukwa ukuthi lilimo lelitakwati kusita sive bakwati kulima imikhicito letawuthengiswa ibe nema-returns lamakhulu kubonakala ukuthi niyaphila lapha kubukwe tindzawo tekuvula imisebenzi kwakhiwe ama-industrial sites
labonalisako ukuthi lapho sive sitawuvukela sihambe sosebenza khona niwo solo ngawe amaplan live lalibukako ukuthi atokwenda timpilo tibe ngcono lapha bekunene kungabi ukuthi esikhathini lesinyenti uyawiwa ngale emkhathisini kwabumanzini imbabane kuyawufunwa imisebenzi ukuthi imisebenzi iphume ide nasesiveni. Lemisebenzi ingemashumi lamathathu nesikhombisa seyonke kanike bangemakhulu lasihlanu nemashumi lamathathu nesikhombisa abantu labazuzako kulemisebenzi. Imali lephumile esikhwameni kuyisekela ingetulu kwemalangeni latigidzi letingemashumi lasihlanu nesithupha. Lemisebenzi lebusiswe ingwenyama ifire khathi ema-tipper trucks emaloli ekuthutha newekusebenta imisebenzi lemikhulu ema-TLB emakhumbi emabhasi netikulumba tekulima naleto tekwenta imisebenzi lemikhulu kubala nje lembalwa. Ingwenyama khona ekhanyeni ibusise kwakhiwa kwemgwaco losuka elugaganeni wengce ekhanyeni uye eluve. Lo mgwaco lobusiswe silo semhlaba ungema-kilometers langemashumi lamathathu kanike utawubita imali lelinganiselwa etigidini letingemakhulu lamathathu nemashumi lasithupha temalangeni. Lo msebenzi ubheke ukuthi uthathe tinyanga letingemashumi lamabili nakune kuphela. Kanike ubheke ukuthi wentiwe inkampani yeStefanoti. Imbube yemhlaba ithe njengoba kunetakhiwo takalokusho nemisebenzi lemikhulu kumele ukuthi konke lokhu kuhambelane nemigwaqo sezingeni. Imigwaqo yakhe kahle nanenetiyela iyasifaka isandla lesikhulu kuthuthukisa umnotho njengoba imikhicito yakhona kuhambiseka kalula eveni nangephandle kwelive. Edintsabeni kubika Pholile Maziya, Anazweli Masuku naThabiso Dlamini ekukhanyeni. Njengoba namuhla tinsuku ting-31 October mnyaka ke ngo-2025 umhlaba ke ugubha lisuku lamadolobha